Yes, reka nongere mbasuhuze mwese muteze amatwi Gitinyiro TV. Tubazaniye inkuru nyinshi, inkuru riko zibabaje. FDL rikoza amahano, FDL rikoza amabara. Isi nta butabera igira. Niba abantu bashobora gukora ibintu nk'ibi ngibi sikarebera, FDL irarikoze, ikoze ishano. Ni muri Rucuru muri teritwari ya Karehe. FDL rwose ikoze ibintu bibi cyane. Hariya hantu ihakoze ibintu bibi. Njye nabibonye ndumirwa, nabibonye abaduha amakuru nabo abantu bararira cyane, abantu barataka, abantu induru ziri kuvuga bati ese ibi bintu bizarangira bite? Natwe reka ayo makuru tuze tuyabagezeho. Ni nyuma yuko iyi FDL hano ikomeye cyane hano muri Rucuru, muri teritwari ya Karehe, ibintu bikomeye, intambara yatogose kuva muri uyu mugoroba washyizeho itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Intambara yari ikomeye cyane, barasana abasirikare ba M23 na Twirwaneho ndetse n'uyu mutwe wa FDL barasanye ku buryo bukomeye cyane. Ariko nyuma yuko n'ingabo za leta zizije kwivanga muri iyo ntambara bakarasa M23 mu buryo bukomeye cyane, intambara yabaye mbi cyane ahantu hitwa Bushaku na Mugeri na Kasheke. Aho ngaho ni intambara yakomeye cyane, ariko amahana abereye ahantu hitwa Nyabihu, kazwi cyane hafi y'icyaga cya Kivu, hariya rwose mu muhanda Goma Bukavu. Habereye amahano akomeye cyane, habereye ibintu bikomeye cyane. Nukuri ibi ngibi bikwiye gusubirwamo. Umuntu wese ufite umutima, umuntu wese ufite ubunyamuntu muri we cyangwa se w'ikiremwa muntu muri we, arimo arabona ibintu nk'ibi ngibi, arimo arabona video, arimo arabona ibyakozwe na FDL, akavuga bati abantu bafite imitima. Reka bivugwe ko basize bakoze jenoside mu Rwanda, ubugome rwose bajyanye barabukomezanyije. Umuti byagenze bite? Bakoze iki? Nyuma yuko M23 isubiye inyuma gatoya, ni muri tekinike ngiri gukoresha cyane, nabyo biri kwibaza gutunguranye kwa M23 hano muri aka gace. Rero FDL yahise iza ifata abaturage, imiryango 7 y'abaturage. Bivugwa ko ngo abo baturage, abagabo cyangwa se abakobwa bo muri urwo rugo, ari abakobwa b'abatutsi bashatse mu miryango y'abahutu. Bikaba ibyo ngibyo bikaba ari byo byatumye FDL ifata iyo miryango, cyangwa se ifata iyo miryango 7 ikayirobanura muri ako gace, muri utwo duce twose. Noneho ifata abana bo muri urwo rugo rwose, ibashira ku mishipiri, irabahambira rwose, irabahambiranya, irabatwika. Ni kuri iki gicamunsi Rucuru, abaturage barimo bararira, abaturage barimo baritotomba, baravuga bati isi kuki itareba ibi bintu? Abantu kuki bakomeza gukora ibintu nk'ibi by'ubugome? Isi igakomeza ikarebera. Natwe tubonye amafoto ndetse n'abaduha amakuru, turavuga tuti ibi ngibi si ibintu, ibi si byo i Rwanda, ahubwo birakomeye cyane. Mujye
ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Hari aho nagiye mbona ayo mashusho, natwe burya ateye ubwoba twanze kuyabazanira hano kuri iyi sheni yacu, ariko ibintu birakomeye. Bahati rero akaba ashize itangazo hanze rivuga ko byanga byakunda M23 hari icyo iri buze gukora, iri buze kwihorera, iri buze kugaragaza umujinya wayo kuri uyu mutwe wa FDL. Nukuri nibyo gusengerwa, abaturage bo muri turiya duce nabo gusengerwa ni ibintu bikomeye cyane. Si ibyo gusa, imbangukiragutabara zirenga 7 zigaragaye muri Kinshasa zishorerekanye cyane, bigaragara ko zitwaye umwe mu bayobozi bakomeye. Abantu bamwe barimo baravuga ko zitwaye First Lady wa Congo Denise Nyakeru Kisekedi, umugore wa Felix Antoine Kisekedi. Biravugwa ko rero ari we waba ujyanywe mu bitaro bikomeye cyane, kuko nimbangukiragutabara 7 zimwe zitwara abantu bakomeye zigaragaye zirukanka cyane zerekeza ku bitaro bikomeye byo muri Kinshasa. Bakaba rero abantu bavuga bati uyu nguyu Denise Nyakeru Kisekedi, amakuru y'ubutasi avuga ko anamaze iminsi itari arwariye iwe mu rugo. Bikaba byari byaranze kujyanwa hanze ari gukurikiranwa n'abaganga iwe mu rugo. Rero uyu munsi bishobora kuba byanze cyane ku buryo uyu nguyu Denise Nyakeru Kisekedi, umugore wa Felix Antoine Kisekedi, yaba yerekejwe ku bitaro. Ni nyuma y'uko muri iyi Kinshasa, ahangaha ni mu murwa mukuru wa Kongo, hari imyigaragambyo ikomeye cyane, aho abaturage bakomeje kwamagana itegeko ryo kongezwa manda ya 3 kwa Felix Antoine Kisekedi. Abandi basesenguzi bakavuga bati iyi ngiyi yaba ari depression cyangwa se ugushirwaho igitutu gukomeye k'uyu mumama, ndetse n'ibindi bibazo asanganwe by'uko ashobora kuba arwaye asima. Abandi bo bakavuga bati ntabwo ari asima arwaye, ahubwo uyu nguyu Denise Kisekedi, umugore wa Felix Antoine Kisekedi, sibyo arwaye, ahubwo yaba arwaye kanseri yo mwibere. Bikaba bivugwa ko yaba ari mu marembera rwose. Mu minsi mike yashize bivugwa ko yavuye kwivuza mu gihugu cy'Ubuhinde, yagiye kubagwa ibere mu gihugu cy'Ubuhinde. Ni amakuru atarasesekaye hanze cyane, ariko uyu mugore wa Felix Antoine Kisekedi yagiye kubagwa ibere. Bikaba bivugwa ko rero iyo kanseri ariyo yakomeje gukomeza kumushegesha. Abandi bakavuga bati ni igitutu n'ubwoba biri hanze ahangaha. Binavugwa ko umugabo Felix Antoine Kisekedi nawe ari mu marembera, ndetse afite ubwoba bukomeye bwo kuba isaha n'isaha yaraswa cyangwa se agakurwa buryo butunguranye. Andi makuru akomeye nayo urugamba narwo rurakomeye cyane. M23 yongeye gufata yongeye gusubira muri Mikenke, yongeye gufata ibice byinshi bya Mikenke. Ibintu rero birakomeye cyane. M23 irimo irarwana mu mpande 3 zitandukanye. Imasisi hari intambara itogota, ahangaha muri Rucuro, ahangaha FDLR iri, naho intambara irimo hari ikotaniro cyane, ndetse n'ahangaha ahangaha muri Mikenke naho hari intambara ikomeye cyane, ikomeye. Ariko M23 iri kwitwaramo neza, dore ko imaze gusubirana bimwe mu bice bikomeye byo muri utu duce, aho harimo ibitaro byo muri Mikenke yamaze kubifata mu maboko ya M23. Ahahoze hari inkambi naho ubungubu M23 yamaze kuhafata.
indege rero za indege za FARDC, indege za leta ndetse n'abandi basirikare b'abarundi bakomeye ubu ngubu ahantu basigaranye bari no kurasa cyane muri aya masaha ni ahantu hitwa Irundu, mu Karangi ndetse n'utundi duce tugiye dukikije muri no muri Gakenke naho hari ahitwa muri Mikenke hakaba n'ahitwa muri Gakenke. Ahangaha rero muri Gakenke naho haracyari mu maboko ya FARDC ndetse na leta, ahantu harashwe cyane mu buryo hari kuraswa cyane mu buryo bukomeye ni ahantu hitwa Irundu no muri mu Karangi, n'ahitwa mu Karangi ndetse n'ahandi hakikije utu duce M23 yamaze kwisubiza. Indege rero zikomeye cyane za FDR za FARDC za leta, abasirikare bakomeye ejo bundi Neva yohengeye koherezamo abandi basirikare barenga 3000 abohereza hariya ku rugamba. Generali Musha wahawe inshingano zo kujya kuyobora urugamba hariya muri kiriya gihugu, nawe mu kanya turaza tubabwire amazina ye, tubabwire imibereho ye, tubabwire ahaturutse, ariko intambara irimo iratogota, ariko ibintu birakomeye cyane hariya muri kariya gace. Drone zongerewe ku rugamba, FARDC yongeye kongera izindi drone zirenga 90 zoherejwe muri turiya duce turimo turarwanirwamo cyane. Ibintu birakomeye, intambara iri kugenda ihindura isura umunsi ku munsi. Muri Masisi naho hari intambara, ni naho hari kugaragara wa mutwe w'abahibu, umutwe ukomeye cyane wo muri kiriya gihugu, akaba ari naho harimo hagaragara abacanshuro benshi bari kurwanira hariya muri kariya gace ko muri Masisi, aho bivugwa ko bari kurwana cyane bashaka kugira ngo bakubitemo M23 ihunge, nimara guhunga babonereho kuba bajya gufata uduce turimo Rubaya irimo amabuye y'agaciro amwe akomeye cyane igihugu cya Amerika kinashaka cyane ku isoko ry'uyu munsi. Ibintu rero bikomeje kugenda biba bibi cyane, ariko Bahati nongere mbisubiremo asohoye itangazo rikomeye cyane rivuga ko bafite ubushobozi bwo gukubita uyu mutwe kugeza ugeze muri wambutse rwose imwe mu migezi ikomeye. Avuze kandi ko byanga byakunda bazawusubiza mu gihugu wavuyemo aricyo cy'u Rwanda, abakoze ibyaha bagakurikiranwa ariko abatarakoze ibyaha bagasubizwa mu buzima busanzwe. Iryo ni itangazo tubanyuriyemo muri make rimaze gutangwa na Bahati, umwe uyoboye kariya gace ko muri Kivu y'Amajyepfo. Birakomeye cyane rero, iyi TV iracyari yindi ni Igitinyiro. Andi makuru turi kubakurikiranira ni menshi cyane, ndetse n'imiryango y'aba baturage nayo irimo iraduha amakuru akomeye turi buze kubaha mu kanya. Generali Omega umwe mwabuze akomeye avuga ko nawe ubu arimo aragirwa amajanja n'umutwe wa M23, aho bivugwa ko aho ari harazwi, agace arimo karazwi, umwobo arimo urazwi. Biravugwa ko hasigaye ikintu kimwe agakubitwa ku buryo bukomeye cyane. Ayo ni amakuru n'andi akomeye cyane. Nkuko mubizi, Gitinyiro TV tubagezaho ama-update agezweho ako kanya, ibiri kuvugwa ako kanya, ibyihishe inyuma y'ibyo mwabonye ku zindi mbuga, twe hano tuba tubifite 5/5. Kora subscribe niba utarayikora kugira ngo ujye ubana natwe umunsi ku munsi. Ndabashimiye cyane, Imana iba